Tukirekana na mpumi cia KCP nende tutonyekere siasa na siasa ndene ya kaunti ya Meru. Iyo getie mwerekera yonge nyuma ya MCA ba Meru ntuka Jumaine kuwa bakathiurunka wondine cio bakiuthurana kinyabo ceini cia kuromba rais ethira kibwithia thirikari ya kuwatila ira yabwithitwe ndene ya Nairobi ya NMS bakiuga ati Gavana Kawira na remini ngwe yawe kaitio na kauna bwa kariba kaunti ya Meru no betite na mbere wikire irore kire mubango ira yokuwatwa mbaru ni Gavana Kawira Mwangaza witithitu na mbere ni athiati bawe bakiuga ni bakwenda kaunti ya Meru ithalu na bacoka ndebene muthio nkuchenire ywa kinyari mwandiki wetu Anteto Phineas Mana na ukwamilo ntubo na ritho rethaga na gwetheretwo acio ikinya. Kaunti namba 12 kaunti ya Meru ni kaunti ya tura kurikanwa ni utura kirenkuchanio cha siasa nyuma ya kithurano kinene kubithika mwaka muthiru na nyuma ya mageria ya kwebelia tene Gavana Kawira Mwangaza ntaire ingine ndeni ire kuikethera chietu miraika kenda kuthiria thinere kwithira ikioneka kaunti neu na kenda uchokebu mantoni yaili na yo ni thirikari ya Meru ithire kibunja kwa kanapo yaili kwithira kuina thirikari ekwatila ni Meru Metropolitan Services ira nindi tukethira tukimenya rono neru ya MMS mwambirione yo mwaka yu kureo Januari tariki 7 mabunge Rahim nithirite akira kia mantu ya Meru kwatithanwa akiwa tiwetikia kwithira kuina MMS indi ukabu bokaringana na bura Meru ikethira ninde kibangana kia uita na mbere. Naona kwa mtandao Meru Metropolitan Service. Siamini kuna mambo kama hiyo kwa saa hii. Hatujafika hiyo lakini we let us see how things go lakini hatujafika kiasi hiyo. Meri owe kumnyumene rorero kwithira kuina thirikari buthitwe ni rais MMS ni moya mendekithia nindi yakoneka yakendekitha kutongeria Meru. MCA rugi Gavana uthuki Gavana akauga ni MCA uthuki na nindi atongeria baraba kuwata mbaru Gavana Kawira Mwangaza bakioneka kwendekithia thirikari yonde ya Meru ithire kibunja kwa na MCAs amuna Gavana u bethire baichoka ndebene nonto MCA bagwimpeaching Gavana Kawira Mwangaza ria mbere ire thirire assembly reja ire yetere senate na reja thatu ire yetere senate na bakaranthe gwatuika bate kwiganua na bamuikia seneti na bauga nane na seneti ya karanthe iona Gavana Kawira atena makosa na Gavana Kawira Mwangaza akiengerwa CEC members na akiengerwa chief officers otengo geriteka na mwankatha iji inya irabagwiri kwetha bamukorokeretie budget ya gwita ngoge supplementary ete komba gwiteka nende bamubawati mbaru Gavana ni bambiritie nende kwithira bakiuthurana kia irore na kwendekithia thirikari ya Meru kwithira kibunja kwa bakiwa no kabonde bakethira baichoka ndebene kendo chala tungeria bara bakethira bakiritana iria ngwe kwamwe tu bambiritie kuthurania signatures cia kundissolve Meru County na batu toyo mwananchi wa South Imenti itugwatanirite na ikundi bira ibangire biagwa twamberia kuthurania signature kenda twita kuvunja Meru County ya saini tore akari kenda turomba Gavana anekira president message ye county government dissolve Meru County tusoka kurana no tonto kwa makwethi atia kuwatanira abokore mwingwataniro re na mama kuito na kwenda tuwatanira batu twinde na Meru awatanithia ari musiari na mmekataa Igembe yote. Mimi nimetoa Igembe Central. Tulisema yote pamoja waende nyumbani tupige kura upya. Yes. Na ile tokuona tebo Gavana teo uongozi bena buo neko ibo nae bena buo bo bena buo to katwete ntungurutano mwendio bwana tatia baba kiuthurani rore bya kubunja thirikari ya Meru ni mbunge ya kaunti oyu yawe kambiria kuthurani rore kenda kwathura rwanyirungirwa mwanya ratwithire twita MMS kenda ngwe yithire kioneka wita na mbere kuritika kuri wananchi bejire rukiri bakiuragia Meru nenkero Meru Metropolitan Service yere nenkaniri Nairobi lisongwa kure moritangugi Gavana na arare miro ingugi batwe kinya totaginya county assembly toligwa na kuthorane seisa cio bunja county
nonto na nogia ate kwenda Olitangugi utwararia we na eto kwenda munga mkono ana lakini yake ana Meru ite mama nonto igita rire ori raja mara wa kuthorania signature na ethingata na suspension Meru ningine kanwa ki Meru Metropolitan Services Meru Metropolitan Services nayo ije twitire Ngugi gavana agietera ithurano Ameru iba kwenda Ngui na batu itwa kilukiria budget na twirende nya ukilukia supplementary boreta Meru Metropolitan Services eta tubangire turetere Meru Metropolitan Services na itokuwa tambaru Ameru barabaretere petition ya kuambiririo collect signature bamireta assembly kenda Ameru baruterwa Ngui baraba kwenda kuendelea siasa na bobendelea. By this time mbecha ciejire kuma Njurae na mwanka narua Ruto omenye mbecha cia kuchia Meru ira ciejire naja kuma Njurae mwanka narua mweri jwa 11 Otengo echiarita kwau netukoromba ukwatuika ngabana no tugakora mo ikurita Ngugi netunenkere Metropolitan Services kile chazi akodhurani akabo adisi kwenga MCAs isi akwani kawera na kinya county ya resolved MCAs bano wa kethera oku MCAs beto 69 ndenda bukwatanira nabwe twauga buturetere signatures ingi tusaine Meru Metropolitan Services kingia kariba bane baugite bagachiri bakiwapo batikuina inwa ni mantu yegyo choka ndebene nyato tutena thina choka ndebene na tugacinda twina surety na ora tukara wananchi betu atu tuisasa wa mashinani tutena thina na Ngugi cietu ira batutumire gwita ituitaga na nyato tuithia impeachment tugia public participation na bakeja batu support ya kwimando tuthithagia jate atu tuite oticiwa tukira wa county kabunjwa na tukana kambwire ote mutongoria utongorie ne ana kuthurwa akura ate ana ntukwe mwekinya na oge akwethera bibyo byatuma Meru ethethuka ege akwethera bibyo byatuma tuona Meru urake ate bia Meru akwire ote MCA ai no bwa kwa Mbyuki uranu MCA Wandi Yegoji West nwakiwe MCAs bamiro ibethirite bakirita Ngui yo ira babatire na bathuriri ni thirikari na urare mini Ngui yekie ningabana Kawira Mwangaza na kirabatire kwithira kibuthakia ni kwirita itine wewengwa tura expected mwanka baiji ikwethwa nkinya work plans ni ciathondekirwe by the departments procurement ni hagitirwe kukeba baiji antu kwethwa bagicainithagua maratasi jago suspend the county government of Meru ne contractor kwethwa bengogine surprise kwethwa be in the field ko executive ne remeto ne kuruta Ngugi na ndiuga ngabana antu bakwethwa kirombaga kana ki anticipate gato suspend the county government of Meru abati kwira Meru nontu assembly ne mpere interview na bia kuruta Ngugi na inde mine Ngugi oniga kwandika resignation letter buthurane bunenkere ngaba noro na capacity nora ukumenya kurutira ntungu oringi iromba rya kweberia minister na mabisa kathumba pa thirikari ya county ya Meru ni onto bongina bubwithirite bukendikitha kuwa turiaza turi representative wa Rigikura na turiaza no ntuba kuthura manturaja ra apendire senate mheshimiwa governor Kawira Mwangaza na ugire wewe thina tiwe thina ni atongeria baria bari katikati kawe na nandi no ntuba kwenda kuthiria thina yu ikitumiona na tu submitite petition yetu ki county assembly tukiboraia one KCC baba thina kiri gavana Kawira Mwangaza nontu no mukuji kuturi bo thina tiwe kiuria kira kinene nori kwa wengwa kethira nende chinda kinkurumanio Phineas Imana Garwe Siasa.